Vlast pokušava, ne uspjevši ništa u prethodne 3 godine napraviti oko bitnih nekih razvojnih trendova u Hrvatskoj, zapravo kao što je recimo da promijeni strukturu lokalne uprave, imamo jako rasitnjenu državu i tako dalje. Ništa se dakle nije napravilo na stvarnim reformama, a ovdje se pokušava eto tako na brzake osigurati nekakav prihod iz kojeg bi se onda pokazalo kao da je to zemlja u kojoj se isplati investirati i tako dalje. Međutim, ono što se pokazuje, i mi smo u kampanji našoj vrlo intenzivno išli pobijati tu argumentaciju da je to isplativo. Imali smo veliku zapravo javnu kampanju sa billboardima, sa radijskim reklamama u kojima smo jedan izračun koji se ticao zapravo bazične neke kalkulacije stavili na papir i na billboarde i u radijske reklame i zapravo smo išli poručiti na koji način u idućih 40 godina koja je to izmakla dobit. Jer vlada ima potrebu govoriti o tome koje mi kamate trebamo platiti u idućem periodu na račun te gradnje, jer su krediti bili podignuti za gradnju autocestom. I često su to bili nepovoljni krediti koji se recimo sada daju reprogramirati pošto je novac trenutno relativno jeftin na međunarodnim tržištima kapitala. Tako da u tom smislu je negdje naša oštrica išla u argumentaciji da pokažemo kolika je šteta i u financijskom smislu. A onda smo došli u jedan problem jer smo shvatili da to je 80 milijardi kuna, to je više od 10 milijardi eura čiste zarade u idućem periodu. I tu je zapravo se pokazalo za vladu krajnje ubitačan tempo kampanje. Oni su se žalili cijelo vrijeme da eto imamo oštru kampanju, da su možda oni trebali zakupiti PR tvrtku jer kao mi jesmo, što nije točno, mi smo sve radili homemade. I što se vidi iz našeg financijskog izvještaja. Naime, mi smo prva inicijativa koja je vrlo detaljno izvijestila o i prihodima i rashodima kampanje. Dakle, vrlo detaljno u svaku stavku. Mogu vam točno reći zapravo kolika je to veličina čak i relativno znači neprofesionalnog pogona koji smo uspostavili. Budući da smo imali dakle i radijsku kampanju i billboard kampanju i dosta materijala i preko 400 štandova po cijeloj Hrvatskoj, dakle ovih potpisnih mjesta. Mi smo tu negdje znači direktno potrošili sredstava preko 80.000 eura i još smo dobili u vrijednosti in kind donacija, recimo platili bi billboarde 20% ili 10% od vrijednosti, još vrijednost toga je bila gotovo 30.000 eura, 28.000 i nešto eura. I iskazali smo i zapravo broj volonterskih sati, broj volontera, aproksimativno do duše, s obzirom na čisto da se pokaže koji je to red veličina. Znači negdje preko 2100 volontera je bilo uključeno i gotovo 20.000 volonterskih radnih sati je kroz tih 15 dana zapravo bilo angažirano. Dakle, mi smo cijelom tom kampanjom pokušali vladi izbiti taj ključni argument iz rukava da je to jako korisno što će oni sad napraviti, da je to uspjeh nekakav. I za vrijeme kampanje smo u tome uspjeli. Pokazuje se da, dakle, skupili smo 530.000 potpisa, što je pročišćena brojka. Mi smo uklonili nekakvih 20-30.000 potpisa koji su bili zbog ovog ili onog razloga nepotpuni. Neko zaboravio ovo ili je krivo napisao ili nečitko i tako dalje. Dakle, mi računamo da će oni još eventualno obično skinu oko 10%.
Tako da smo mi debelo preko, što se broja tiče, preko 400.000 koliko je Ustavni sud sad protumačio da je potrebno. Dakle, što se broja tiče, mi ne možemo očito pasti na toj stvari. Međutim, vlada se još premišlja da li će naše pitanje staviti na Ustavni sud. Dakle, da li je pitanje dozvoljeno, budući da smo mi u pitanju tražili da se zabrani koncesioniranje autocesta kao strateškog resursa. Dakle, oni će vjerojatno ići u tom smislu kao na tržišne slobode i tako dalje. Međutim, mi imamo primjere da je recimo voda, koncesioniranje vode zakonom ne izvora, nego koncesioniranje ovih menadžmenta, dakle servisa, davanje servisa vode, da isto tako nije dozvoljeno. Tako da u tom smislu još nam predstoji posao do referenduma, zato jer očekujemo, budući da Ustavni sud funkcionira kao politička instanca u Hrvatskoj prije svega, ali ne u ovom smislu, najboljem smislu politička instanca, nego često i politikantska instanca. Tako da, evo, drago mi je da to mogu ovdje reći, u Hrvatskoj to zbog kampanje ne bi trebao reći u ovom sad periodu dok čekamo njihova očitovanja, ali mi namjeravamo, i ako Ustavni sud ne dozvoli referendum, ići na pritisak na vladu da odustane, bez obzira što se referendum ne dozvoljava, zato jer su građani protiv toga. A zašto su građani protiv toga? Dakle, osim ovih 530.000 potpisa, mi zapravo nismo, osim u većim gradovima, uspjeli uspostaviti infrastrukturu. Za to imaju kapaciteta, prije svega, kao što je Dragan rekao, crkva i eventualno HDZ. Dakle, oni imaju u svakom selu, imaju svoj odbor ili postoji crkva. I ako se na tu, a mi se nismo htjeli na tu infrastrukturu oslanjati, iako smo imali podršku, dakle, svih političkih opcija, osim ovih na vlasti. I lijevo i desno, i nova politička opcija zelenih koja se pojavila, koja je sad zapravo druga, odnosno treća politička snaga u Hrvatskoj, i podršku tih desnih političkih opcija HDZ-a kao najveće stranke u Hrvatskoj i tako dalje. Znači, na neki način smo imali veliku podršku, ali smo htjeli ostati nevezana inicijativa, nevezana za stranačke igre i igrice, jer mi očekujemo da ovi kad dođu na vlast da će onda ići isto tako u tom smjeru. I sad zapravo ono što je bitno je da smo mi uspostavili jednu koaliciju od 7 organizacija civilnog društva i 7 sindikata, što je zapravo na toj razini i veličini svojevrsna društvena i politička inovacija i uspjeh. Naime, uspjeli smo dobiti 5 sindikalnih središnjica, dakle to su federacije sindikalne. Kod nas su svi sindikati, većina, odnosno gotovo svi sindikati imaju članstvo u tim središnjicama. I tu su bila 2 cestarska sindikata koji su baš vezani za autoceste. Tu je bilo 7 organizacija civilnog društva, od velikih organizacija kao što su GONG, Zelena akcija, do mrežnih organizacija, Mreža mladih Hrvatske, Klub Tura koja je kulturna mreža, do Centra za mirovne studije, do Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju, Pravo na grad, dakako. Dakle, to je jedan spektar, recimo tako, političkih pozicija i vrijednosnih opredjeljenja koja su vrlo raznolika, ali smo mi na neki način kao zajednički nazivnik borbu oko zajedničkih javnih dobara, pa onda ovdje u ovom slučaju oko infrastrukture autocesta našli kao zajednički element.